mugambi yazanye wo kuzanduza isi. Yaruwera akwiriye kubabarirwa. Erega umuntu n'umunyantege nke akwiriye kubabarirwa. Akivuka nta mugambi yazanye wo kuzanduza isi. Yaruwera akwiriye kubabarirwa. Akivuka yaje ateye ubwuzu ameze nka marayika. Yari umutima ukeye cyane nta cyaha yagiraga. Naramuroraga yaje nta kintu yari afite. Bamudodeye akenda nta kintu yaraje anambaye. Niko yaje nyabuhinja bamusanganiza impundu. Bamuhererekanya bamusoma bati kaze kibondo. Bamuha amazina meza bamuhimba n'ayandi. Bamwita Kibebe Bitama n'utundi tubyiniriro. Amaze gukura isi iramuhindura. Umubiri uramuhemuza na Satani aramwaduka. Abatangiye amatiku, abatangiye amagambo, abatangiye kubeshya no kurwanira ibyo atazanye. Abatangiye ubugome ishyari urwangano n'uburiganya. Yiroha mu busambanyi ntiyatinya no kwica. Narababaye ndebye ku isi yamuhemukiye. Burya avuka ntiyari marayika yari umuntu. Babarira umuntu, babarira ubabarire. Erega uwo n'umuntu si marayika akora iby'abantu. Mubabarire, mubabarire, nanjye mubabarire. Erega turi abantu dusangiye intege nke. Dutunzwe n'imbabazi za Nyagasani. Abavandimwe twimakaze imbabazi. Abanyembabazi barahirwa. Nibo Yesu azazigirira. imbabazi. Imbabazi ziruta ibitambo. Zikwiriye gusumba urubanza. Tukanoza imibanire tugasabana. Umuntu aragoye, umuntu arahinduka. Umuntu yabaye ateko yibagirwa cyane. Ntiwamenya umuntu azwi n'iyamuhanze. Agira amacenga akanacangirwa cyane. Umuntu na Satani barwana buri munsi. Kugira ngo uzira adakomeretse bikagora. Agerageza kwihana akiga kunesha. Ariko n'ubundi agakomeza kuba umuntu. Umuntu aragoye, umuntu arahinduka. Umuntu yabaye ateko yibagirwa cyane. Ntiwamenya umuntu azwi n'iyamuhanze. Agira amacenga akanacangirwa cyane. Umuntu na Satani barwana buri munsi. Kugira ngo uzira adakomeretse bikagora. Agerageza kwihana akiga kunesha. Ariko n'ubundi agakomeza kuba umuntu. Babarira umuntu, babarira ubabarire. Erega uwo n'umuntu si marayika akora iby'abantu. Mubabarire,
imbabazi ziruta ibitaro